Kardom pinila so video lo nang tufan nampak langpon po kuson si mobile pen online state bank along account cikludin thekjima nil nang tufan step by step easy process pen nili nampak langpon po nang litum la so video kelang pajuding non nang litum ta state bank long account cikludin thek po metang mobile pen te video cengke prana litum pan sinan chuni regla nang litum jong si la so channel lang pinisi video kelang cenglang kono se nili channel subscribe ditha lapen bell icon dana litum press ditha nili ka upload video na litum sang si kelang pon long jepan pinnya video lang pon suna apang sinang litum Yono SBI mobile apps open ang po nang litum pan la so mobile apps link description lang gipido nang litum dak pen download po lalu pan litum lan now apply pelong klik nang po lalu te resume lo nang sa ada apply do pun de resume long benang po nili apply now long non klik lo lalu pan litum sona pelang po nang litum sa Aadhaar card pen si apply pun de langsung bang tiksin binang po jong si voter card pen pun de la arum bang pen si next benang po la tigra next benang po nila next bero beda penonton semprang penonton next bero nang litum so long mobile number pinang po mobile number bidat pinang ditahan submit po option pelang po submit klik dan tulasun pelang po oke barang po oke barang nang tulong si mobile OTP mai nang tulang so OTP ladak bit nang po udah pernah tum next pero yang langsung pernah tum tiksin bira ladak pan number nang tum enter nang po pan number enter ada pernah tum next barang po next barang nang langsung pelang po nang tum son option lain 6 ta step nang tum complete nang proof of identity nang litum dak select lang po kopya proof CPI ma nila voter card bang select lo ada pa nang tulang dokumen number nang litum binang po ada pa nang litum la dak ateng pen fill up nang po fill up data nang litum la next salang klik data nang tulang send as proof identity along seleksi next pair nang po ada pa nang litum la personal details binang po title Mr. Mrs. Binang po atau penonton first name middle name apen last name first name ke amen bang lo middle name ke Chandra Kumar lason sido po last name ke title yang itu lason binang po bidar penonton date of birth lason fill up yang itu lah next along benang po langsung next long berarti langsung birth place benang po lapen country citizen national de tinang tumbinang po Indian lor hage ada penang tu lason pelang po nang tu lason thot redaksi prime litum un identity la sinili nang tu hana paklang daglo koson si binai manili id sinang pipang lo nang tu lason tora da available long klik la lason green tick bang ning ada penang litum la password create ning password koson si create ning manili la example lang paklang lo nang litum la dak lang penisi id che nang po prime tu la dak sin identity ada penang litum langsung ateng pen create nang po ada pen itu next benang po next berarti pen langsung nampak po nang itu lah oke lang klik nang po oke lang klik tentang personal details nampak lang po nang itu lah swateng pen fill up nang po fill up data nang itu next per itu nampak lang po take a selfie atau upload a recent photograph nang itu jong si take a selfie pun nang itu kamera ce open po pen upload recent photograph yang tum pada galeri long pen open po lason nang tum selfie pun te la kamera long klik nang po kamera long klik dap nang tum hello klik lo te kamera open po jadi foto insert nang tum dak income annual income nang tum dak select nang po jika nang tum isi select nang po select ra nang tum la isi select nang po select dap nang tum religion isi select nang po nang tum religion kupila nang itu religion atau yang bisa pelan merit sas nang itu dak select nang po merit maan mante adar manda option do ladat nang itu kalau sengap sok tek lang po additional details father name mother name nang itu la additional details long pinah po first name middle name last name do nang itu la first name ke kesong lo bini amen si pinah po middle name lo Chandra Kumar langsung to lagi middle name lo last name ke title lo kalau penonton self employment langsung dak student malah dak tolong nang itu lah select langsung apa ada pen nominee details nang itu nominee han dak fill up nang po
Nomini amen fill up the penang tuhan next bell penang tum nomini address penang tum yung si nang dipen same address betul lah klik le dak tiksin le bahai cita coklo ada penang tum next bell pinang po next bell tang son nampak lang po internet banking right son nampak lang po nang tum dak select nang po select le penang tuhan view only limited full transaction nang tumla full transaction bidang po view only punto call nang to lang unchat po transaction unde po limited punto limit si transaction undur unchat po nasi nang tum full transaction along si tingnan po lada nang tum receive sms alert nang tum nang punto yes bidang po nang punto no checkbook nang tum nang punto yes bidang po nang tum nang po lada nang tum card type nang tum select nang po domestic lada nang tum la card select dari penang natum lah tak select po silver classic natum select na po lada penang natum card along kusung si amen chiprin doni mah nang natum lada tok na po nang natum ketok ateng pensi card along wang po nang natum jang sidak pima ketok nang natum ATM card long langsung si tok po non nilai dak karbi yang long pun nilai tok lo lah so ATM long ke nilimen mang welo lake karbi yang long pusi pindu pola ada tenang itu lah dak next kalau bingung pusi dak toklon ini itu next barang po ada telah 5 step lo lagi term and condition nah jangan salah penang itu lah support scroll na po aruman na po nang itu maka ama som aruman pen lang itu dak tik sin binang po tik det penang itu lah next lo barang po lagi 5 step lo next lang berada tenang tuhan isi OTP wangi nang itu mobile long. So OTP ladak binang po ladat penang itu lah submit long benang po. Submit long ladat penang itu lah 6 step lo. Lakai reference code. Nang itu reference code lah nampak lang lo. So reference code nang itu 15 days ang bong penang itu jong si bank along pon rang nang itu support pon lo nang itu account log si nang itu account create po. Nang itu jong si so reference code jong si 15 days afisi porong po itu lagi invalid po lagi valid for 15 days ponang itu original dokumen ceponeng voter card pan card nang itu 8 foto 2 kopi nang itu original ceponeng nang itu jong sipini kicini kantung do punute nili phone la comment long nampak cining non nili easy process dan step by step nang itu pan nampak lang pon po te pinya video po ansekang tolo next video long le cetong susunan bye.